rumah merah cok tuh. No. Nok. Kok turunnya sini? Iya. Kok nggak ada, anjing, hilang, goblok. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Ya langsung off dia. I'm fast as fuck, boy. Ini nggak ada senjata. Enemy spotted. Oh no! Santai farming terus ya guys ya, farming terus coy, farming terus. Dia punya 2 senjata tapi nggak mau bagi bagian si musuhnya. Step siapakah ini? Bote ternyata. Kita pakai senjata SMG. Aduh guys, teman kita gugur. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Okay. On the way. Wait. To the people pump. Lah, dia nadanya depannya persis, Cok. Arah di mapnya ke sini dia. Oh, di atas itu. Oke. Tuh kanan tuh. Nah, ngeri banget gue kan, tiba-tiba dari kiri muncul.
Headshot. Watch out! Watch out! Tadi musuh di situ ya. Relax dulu, relax kalem enjoy, relax kalem enjoy, relax kalem enjoy. Sandwich, Oh sakit goblok! aduh. Ini dia nih gue males nih, sandwich. Gue mau ambil keputusan, cok, nyerang mana? Watch out! Watch out! Yuk, flank kanan. Nice, backup. Nice. Waduh. Watch out! Sabar. Terima kasih. Oke. Watch out! Serang dulu itu yuk, ya kan? Kelarin dulu gitu loh. Kalau mau satu-satu, jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Ya, saya. Ya udah, begitu sandwich. Ketemu squad ini Sultan.